mfethu indaba ama-drama yabo manje mangazi singathini futhi wami hey impilo yami mfethu iphelile manje mfethu ngenxa ye-drugs iphelile hawu bese ngasazi nokuthi ngayithola ngisho i-second chance empilweni mfethu hawu yini into esengidlule kuzona yabo uprofessor ngikutshela ukuthi mfethu ungatshelanga kona professor bekuyimfihlo lokho ukuthi ngacishe ngafa mina professor ngifele into engazazi ngokuthi nje ngidlalela emgaqweni yabo ngathatshula isisu professor ngathola amathumbu ngezandla kanje ngahamba nawo professor ngaze ngofika e-Eddington ngedwa abafesi bekhona manje ngakho ngithi yabo nje mfethu i-drugs professor mina mfethu angisazi ukuthi ngathini professor manje ngiyakufezela